Kia ora I te whānau. Ko Anne-Marie mai ahau. Ko Ani Hakoe tōku ingo Māori. Tāmata Māori nā rangi rāua. Ko te tēnei Te karakia tēnei, e hanga ana ki ngā te tīmatanga hou. Karakia tuatahi. Tēnā koutou tātou I te whānau. He karakia tēnei, e hanga ana ki ngā te tīmatanga hou. Karakia, ko te pū, te more, te weru, te aka, te reo. Ko te wānui, te kune, te whea, te kore, te kōra. Ki ngā tāmata Māori, ngā rangi rārua ko papa. Ko tēnei te tīmatanga o te ao. Ko tēnei te tīmatanga o te ao. Karakia, tēnaka. Ko te pū, te more, te weru, te aka, te wera. Ko te wānui, te kune, te whē, te kore, te hoa. Ki ngā tānata Māori, nā rangi rārua ko papa. Ko tēnei te tīmatanga o te ao. Ko tēnei te tīmatanga o te ao. Kia toa te rangi Māori. Kia ora I te whānau. Yay, kei runga no ati koe, Jen. Oh man, and this is just half the videos I put up. You did so well. I've never seen anyone try so hard to get something. Way to go after it, learning te reo Māori and teaching it in your workplace. We are all so proud of you. Looking forward to seeing you in our next clips for our oro puare, oro kati and oro rua.